the man of all your groups. You see that man having a camera. This woman. They were almost pissing me off. But this man is down. It's just a matter of understanding. I must tell you that I talk from my own perspective. That one knows me. I know him. So one day I will get that straight to my palace. So that he take a cat or woody. You know, Kita Wabino wa no, Kerry can Kitika Beru Kimon Padano, Kaka Enini, Koko Tika Berry, your Romana Mantet one. Kama wan wachiri yeni Mer tek chwiny Mer kanyo ping Pian ping bo yo rach Dogi Rwot ki pego madwong Ikine ka ga may be risking Ena ye Community Tiyu kachiel Kibalalo Kiunami Magitie Kawang maka Tera ni gineni chala balbia chara Mwenti kunu Mabena gitiyu kupe kibalalo Magibine ni Makun chao kena kiduru ni inadui Kidong Oriopi Kech Teka Rwot Ni kwanya kagware mao pere Teach matek Were chi nen Were chi exposing Gien matika time Imung Bora chuli En mado iber kanel na ini Uri ni inubiru bolo Mabolo pa Joma Gien gito makane In Niger kan Kijemi tirugi Ma gitiyu kere Ifil Kera gilwo ke gilwo ni farm Miti inu tiji Wek no Kuwad mabe Ini meti na ane ni iot Mabe na kitugu ngara chiel ki ye Chorio matek mabe pupia ki yarwa penyum Omweja po mede mako Brego joma chulio Kom chotek Ineno iot Ini ni jemi ti ye Kaburu mai penye wini dano chako bibino kaburu kanyi ni nen kong yot ini ni kapere ti ye John Pilwot Woldo ki jem mukene mapolata nena giri otpa we matika bala makahu chodumon kanyera pa chuli Nana giri hotgi Kuni no ni kirka enini Onyo dilu mukene Ena kiburu Kidano Iye According to reports Mawan wabiru kanongone Kuno kiton Maka mapeki yero Weta yanyo ku Jala yubu yote en Ipenyu wini gamenta mapepara Joan chengu rong doka dwi Magiburu beda kununi Kun joma bena piki ngeugi Ini menen le ena yo bir jomi giburo Ma ki kwanyo ki ot Magi yao ki ot enuni We ki wangi weng Nena giri makwa kitu twakere Enini Tie spots ma duong dog duong Mamo kena wabiru ka identifying ki drone Maka ingiyo ki drone chi neno no ukok moti mata from a far distance Kar no group pa maka makiton ke wow ke pere yufu Kiton ke wow ke pere yufu Ineno chi dogiling ni tik
nying kabero ni eni kono kiloni okede ti Yedilang sub county ya Agago district lok mawan wangeyo mabe mawan no pia wachier kuna yeni chwak madit ti board community pi balalo makun yen gimiyo chwak dok gi wayni yo kwogi ayo beru tongu maka dok ngato moki ken parawo gengo gi ki gien magien pero kelo tero gi of course one way ng'eyo ni lok enu ni pelok matiu nyo marwate kero gamenta chan o chako no renewable sources ni fuel magi chako poko en makiluni gas stove ma ulu konyo dano mi neno ni renewable energy sources mi tedo kanyi kono wimier kuponi wano balalo ki jo magu kero matika tich machalo tiji makeluni teso kidong Baganda gu kero machalo tiji giendong gu beiru ma settling machalo kam char mo achiel madong tie machalo maigi tie maga chier kumun lep nonier kiloka lawa chikong wano kong la peny magu mawaberu kami ne godaro Kony madit aki teke Rwot dwa lino adila lamego ngo jono kanyi karmene jono ta oberu kanyi ngene apa maramo geadi jono no te kanyi beru ta o gena pa ko lo jomo kan do tiego tikti ke dwa go nan mo dam ti o mango mudong ti dungu ka mede ke tikka jono tiego Doki bigamu jono ki megini neno jana no cerke doki bikelo ti chukane kelo kana jono ko Gimara la ti tamo ne timen ne rata ke environment na Rwot pian wa chunya na ka kere na ka ngenye ni ko na bina pu kan chama mamo bikato ki gini pere barka gwa ke wa ti gwa ka bina o gino mo kor ka ja lur ko na wen gino mo manda no ma je kelo teno pere machalo community me area no tamo ti paruri ne ti maraje kere yo mo ya Pamir kururi ko mai deke joko ne la ke meda mele ye no ti no ti mo mai kelo no ne gen ko jok maka ke to no ne no gen tiu kwere gen ber ka joko maka da kere yo yo ber lo chat maka ba mo ni ki me ro chiane ka maka gino chiane pe ke tinyo maka no ko le jo ta mede ki be ki tinga la nyo ngam yen te ko wote chelo ki kan gino mo ma bebe lo dirwa en ngoma watamo ne wani anke bot community me bara jwa eneno ke kony pa uno pit mamalo area de long sharp county ti marach ma kape ke yabo wang ti yonge mwagario me chera nyim no ti marach da de long ti marach da de long sharp county ti marach do right makarne ne dong bara jwa umugo bulayera and then lela kadera ma do area ma dong tema raja da le ma te ka wango maka wa wajo ka no don motie ne ke mede wori power meti no tichegene mabe pa ke nene ke jogo bal pa bua ni mate ka balere mana lokaen Pandong kit ker mo me gwakalo te yan kubino yen pere ki kwoni ni aro ki ken yamu chieng ginu mo dong magina wa no maluonge wa kwat pere wa ya be ne te yan wa do kubinyo na kam no ya be te yan pinyo wa ko pere be ana tigila penjo doani maktuno Brian ma ki Acholi ITV un machal community mo beru kan ngo ma dong un time te mo me joko te men na dita na gamu dogi ne giati ma pere
Kono el chi chwa tere, el chi meru chen ne pere jeb, maru ki kon gwa ko ke gange, wan community yuti kata. Gi mama wa te on pere. Ti mango. La mego. Amel nyang gi mai bodi. An nyo cha. Ala mel no nyang ni. En matiti mala ko man. Won ngom yu mi yo kere gente temo ke wigi. Nyolo tela pa maga yera yera gente mi ugi ne teme. La dir ana gamu dogi. Kan tieni won ngom. Ka chala waro mon ma ke nyong wa nyoma. Unyo ka chala kwara manu matiti di ki ko ngata dit. Kwera ko ni pe loyo ngom en ngan ma dire ti ka chat ne. Wano timu ngom wan to ne ne gero chama sian. No ti tia wa tu wat. Mer dok pe jira. Ni twer la dit mo me kan ki pa kiu ke kiu ni ma ti yera tel si wan malo kan. Yo no wen chien ne mo je. Ka do ki mi ni ki chien ne wan to ker wa pere wan to wini gero le. Pien chien ne ti je ba gi konyo gangi. Won ko adek ben mer yan mo ne yen ke te ka tongo ne. Won ko adek no ana bia ke ngeo pien bene pi yo ka no en do ti ti mere ki chien ta ku nen pi ngeo. Er ko binu gero no ko. No ko be chi ngeo bene chien ne bene lim ki nyien chien ne. Ta no pi ko mo je ba e wan ti ka ta. Dio pe wale mi ro to wa no le ta gen pe no. Now, John, I'm a beautiful kind of Peromo Chalo Locum Cat Art. He ballo poma rocket a bar kind of Peno win your name, take a team. Look in da. Diet mi ta. Tina balle ki chora cheru gangwa. Mierda kwela choda no la nam. Anam tiki aunga, nam tiki muranga. Pang yo ka muranga ki chuke ka wil pe chame. No kan tika kat. Ti na de, ti na ngwen. No tika weko ne, cher ya nam. Eto no menu kita nyomu John. Ti nyomu nyol ki wi ke nyong. We on a ten Le nyaro pi na nyara chule ngeo te pi ke cher ke gange ke nyaro ke kan. You to give me a run at a teddy deck. Ki kan. Era lo tieno, mati tieno, che mono che ma wigi pe con cone. In ti ati ma dua ta ye. Na eno ti ni yin ma la pe ne. Ta ka du nyim ge wile con ti mat pon con ti mat ngona be pangana lo ne. Yon meti bak kom gi di win. Do kara ke kare, mi ro danya do. Now, yin macharo actually machon ke me waje ke ni. Kita kong me tam ke tutwala nyera chenyo megi matena mo futi ka danya ke te me. You know, Malo dear doti. Mo malo dir me do gora me area ni ke tika te na lockdown. Ayam ne ka chalo an. Ke yer na bella wi mon mi rugu. E ka no gam. Atemo ki teka na go mon na chok mon ki wa ni mon e an gwa ka tie kwa ben ni cha jalo gi oben pi na no ape ka lan ne geneti ka lan wa ka wen You don't know any work pay where yin pe round no Kenya. we ka gwa mon pe ke mer ra nyo no pa ne wa ke wo pe wo tie wo tie ye pe ni wo pe ke churi no ala de ke ni When you're again wagging it you. ye cha te pi la corie Mi do tu. cha jalo gi oben ka nyu no Yo dit guru ni ti chakanya. guru tie ko ta ko wo pe ta nya no Ta ko no tiene mierda. no pe pi yo ko ban por ta ka Yen kwanya ni yo ni yo yo ta ka gi bi na ka Leaders, I have their name. I'm lodging a case against them. But so I wonder why even the president came out that all of us to protect the environment. That's why you are there, the police are there, the concerned people are there. Now, who are the concerned people now? So they told me that every night and day the lorries are coming. This will be the evidence because we wanted to lodge the case. Even this circle will be one of our evidence. Yes. Now, yes. As you say, they say that these soldiers are only concerned about what? I was not concerned about it because about their job. Now, which are soldiers and which are police who are concerned about Chaka and who are concerned about they told me that some 1 week ago, the environment
police officer that they came. I wonder what they did here in the Dabwa. I talked to RDC. Even the DPC, OCCID, I talked to him. It's okay. Even the GCOC or Adila, he told me. You know what brought me here? I want to tell you the truth. What brought me here? He told me if I passed there with a gun, with a civilian. Okay. And you know the issue of a gun. And you know this is Karamoja. Cannot allow someone just bypass with a gun. That is true. That's why you saw me. I came here. I'm rude. Because you never know how to do. But since you introduced yourself to my boss and I've understood your food is your one. Thank you. That's why the man of all your groups. You see that man having a camera. This woman. They were almost pissing me off. But this man is now. It is just a matter of understanding. I must tell you that I talk from my own perspective. That man knows me. I know him. So one day I will get that invite straight. you to my panel, so that you come and you know more about our culture. It's okay. Yeah. You're free. Okay, thank you. Can you. carry on with your Okay, thank you so much. Thank you so much. Maybe on that you can even. Otik dong watia ko mwa kama popol kere bede warwata ki angola nyotik mapol maberi komwa ikiet me gwak ko kabiru mo rumowa kidong yen mo kana mapegi tego ma chuli gi woro wanya chuli rwa mapat kikwaro gengi ye makabere to nyoy boko nyoy talo chika chuli pie ma kiet mete kwaro ki mi purie were bet kilworo tine nene waribe ke me paton ka chel ka dilang waribe kombere watie e labwa paris ya dilang sub county ka kany madong kinginya tika ka wako na nge wakany yen madodong nen tialo no yen madong peramo wang watiki kaine ni diere kama ke ton diere kaine ni romo kilometers maromo piera bichien mai no ne ping ki ko porcheng ke ko tucheng la bon ke tung lao distance roma kaine ke juero ko weng kaine na purwa bino kala yen mudong utika neno ket mate kwede pinyo watika chwe watika nongo chimo pol chiada kombere watilum wabino no baltika anyi mane ticha la bol nyola nyuta to kabir mu kene ma choka ni tien ti maka ti ye ma pola ta ki yen ma getoy ngom kela ka wachene ni tiek ma pat dong ki kati me gwako kabir mu rumwa la dilo beno kati parliament beno kati district beno kati te kwar beno ti ki chek maka megi bailo maka megi erto jemene weng pengo pitika time chuwego inian martin wano bino wabino neno ke wangwa wandong olo watika ka mako chingo manok ki janga mente mokene makarne district forest officer ma makani ni kake mako mokene waramo keto machalo exhibit new evidence mokene waramo mio at a giveaway price bodano were pe ngato mo kunong profit ye weg dano ko ago ki tim na chalo kenman donc kala ka wachone ni ichiere kaine ni ini no tien yen ni na chel ke ramo tongo tien yen makaro mia boro porro opin eto wa yara chel mo ma ke perro no pere mane tila nyut ni inge moga de rangwen mi bino no wan wati lobo mo kene marach pega ma paparwano bino kaine liero ma karo kakare kot ma chwe ma chao kan tima ranyi ije mo pol maramo timme chika kaine ni luorwa keniga wa kichwe chwiny watie ni gamente gi neno gen bene tie kidong ben wa penyi wi wane pingo road block timo pol ikabere murumo kakaine ni ento neno kineno maka tiko kar maromo gogo lorries maroma dega ngwen kidi wono kar maroma dega ngwen karo en ki road block bene ki kwanyo yen ki yo ya maka karo kiko watie ni anga mapeti ati tiche donc kala ka wachene ni makarna species pa yen maketika gwakone rwa mala mal totwale ene wanyang ne ke kanye gi luone mo kwano we ko pi twindano kati mubal makarne kom ya hayne no neno background ya no ya ke kene yo pon kan kuri don penano ya wache
je mo kana bio no ke te der kan ere watiki lo tieno malo tong maka gunywale ko mon nyo mege lo tieno makaro mi adek wi bo beri donc wa ko be lo tien ne lo tien na nyim gi pe wa ngeo de ma wa ja ke to be beri ko de pa show ta bande kitika kato kakai ne bene no ne kitika kato udi ini no kita bo bino wa no ke de kan kitika beru ki mon padano kaka enene ko tika beri yor ro mala man to twan ti don ka ko ne mon ot ke le kiti ye ma pol tika timme tu bene ti kinyo to ti kinyo pien la cho ka no ni ke beru ki da ne chao ka ne ma ko chire chi magi duju yen ma wan wa no ni tika timme kai ne ki wa lo ke chwe twin to twan wan ma chalo ke kwaro nyo ma chalo ruidi wo bini le me diere wo bino ka diere pene wa bino ka tijmo enta waribu chingwa ki joma chung kedwa manere orogen mana tamo no miero waje maluka ke tie wadi lum kanyi tiga mano no mka te Rwot teni operation ne no chake mabe wake gene motie ados motie nyo peki motie machara utika no tino operation matina challenges mogo pero mawan wa no chalo komberi watiki pere makara boro ento ka kama mier ki nong mo ke ye bene pi wangeo boda bene no ke pa pa jomo worilum kanye be chao kano joga no mite unyo ke ramo no ngawano unyo pi ramo balle kin yo maguti kin per ma wano no en no karmi me gwa ko paje ket me gwa ko kabiru murumo wa ki bene wano chao kenne ki geng ma pat ki bora ma pat ma a ki bot jomu kenne mano chao kenne gen tiki kere chingi makarne lu monro bino ni wana nga mu kelwa ci bene wa pinyi wi wane ka no lu monyi ye gwa ko wet gin na kit man neno ki chek mala dir lu bukate kere no to wale jengi ko monyi ye ki pingo monyi dok tika accelerating pega ma chal kit man ci wano challenges mu kenne ki bod monyi ki bod lu tera mu kenne Robert lo tela nyolu tiki sub county pero egini duju wan tika nongone idong dano ma wan wa bino mano chao kane baltika time bodgi gen bene mo kane penyang ginone yo matika time ne dong ko piti yo mo ma pat magera mo ko kede ci manene none loko mindset nyo neno padano e ketmi gwako kabir mo ruwa ti pero to twan manene pero mo kane ma wan wa tika nongone enno bela dir Rwot un atigi ngej ni chon kong biero kany ilwen pi gwak kabir murungwa ma lanchi matek ki tong yen biero un ki rachel ma yuere chule ma kinyo ni Odonga ta e biero wuni kani po alaga tie kidong mena mario pingo wego fudore no tikatime kere be di wono bino foi ana foi matek to twal e karmu karangech wan wo bino wo choko dano che dano go beru gi luoro peko ma chalo kit mano no bene don pitika medde wano ngeo beru chalo kwan man nyao ka dano pe beru marom nyao ka dano jomo ken don pero mo nyao matwal wan watike peko kain mai no ni lutedero kumbiri chana gen dong gwako jo magen tiate mu biashara makarne ya maini no ne ka wabinu kiti kake no potor tie ke pomo wi jone ot yini bini no makai chao kano chung kiti ato makarne ne wano tiene jo ma weko ke pao ngom gi mitongu yen ki jo magi to yen ni wan wanen nu miri ki kwal gi nyim chik twin wo biru yom ka waneno gen ti yelo gin mo kenne kito ine penyo kere tiene challenges mo keno beru tie ma wano mai no lo tela wi bie mo kenne gitiu ki lu rok chuk chao kenne magi bino ka balo ka beru mo rumwa ki kube gen no chilin ye pien gen no ne pero ka luak du ma pedio gi ci de no ne gen te ka no coin pi otgi ato pe luak ma wa tiki chaden ma mogo ni lutela ma pat go roy chingi to twan
ilok me biya char me makai ne to gen pinyute maguti ken pega ma wano none keri ka watiu ka enen kare mo ne chao ken wa breaking o dano doko tien ma wa binu tiu kare mo kare ngich wa nyono tien lo tela ma pat keri wa DPC ke kome wano ngeo joma gu ngeo ngoma tie DPC ukwayo kija an joma chao ken gi binu ka tongo makane gigo chimbo DPC ni pingo pichwan police ubino mapol muken ringo ki UP mo binu no wano watika tinu tich marwate epe none ya jikene gi none watia tinu tich kome ma no mier gene go ti gen bene dokien ma ne je mukene ma wego je mukene pichok ka karti kamano be la dirot anayano chama pudo o la dir mo ke to ilu kile mo ko ne tukule mena to la dir mo me ki abolo ne ki ngwech now down ma debate ho dilum kete ni district ga te mo kom ke jaro pian maluka ke lokom skir kombere ma wano logo ne koda bin la bolle ya dilang yan terne mostly ti ya dilang ti ko yue ti wall ti room ti mort kama don gen lemon woni hotspot ti kombere ma wano logo ne ya Agago watiki jo ma geno bino katimo biya char mi makake ken makarro Aliba chel ma bene peno jo ma gen tie kabiru muru waka kaine ti don kela ka wachene ni jone gi bino gi donye te LC1 no LC2 te kinyo LC3 te kinyo ki don LC5 ti the general passion manolo district duju ngichi ni ngich mitie pa jone kinwa mo anga ma petika mione onyo anga ma pe kingeje tien loko ni ka dana wen tie kingeje anga ge ma petia tin tiji manyuti gino wani angene ye bacha tika tueno dog dano bacha ni wega mi jene kiteni chi waliu wega ka wa chero ko beri ke walu te dero kay no LC1 te ki no LC1 pere ngewa no LC1 dok chung ki jo matika balo ka biru murumo wan mano gen matika temeno foi mate be amela sachi maka wow minyoto chwechwin mokana ki kwanya ki pro community kidong warning give me a attack but lutong makama kenogi eneni maina ne match makitika mokone twitter en mo ki yaw matika yeleni and talk gene kaw mo keta woji ken no pi attack yanti a lot of several kilometers in circumference where a good com kanya PT so no dong ne kono bidu attack ne kwa ka te kwewi piani ubero katamani no kwino unamo kibalana gupon kelpin well no mo gite wata ngi no niya hijoano balbia charwato so match en bitamo ko and match dumo como en nenoni jala nyut mano tiume kwa kabe guru wa do mati bira jalo de do kwa maro nyut na nyut ana be kwa kija bojo mukana magitawe Rwot bira do guri ma yang ma jon kama juriti yene ka inda diri wa jilok la beru to tian pigi wini kai wa loga la beru juriti wini to wa ne ma tin ka nero girat ka timene ana ti lum kan ka chel kilo kwa na magitie ka beru ka ke ti panga na beru ki ma watching.
ni baby jera me kwado bien bella cosa vai no bella ka un gina pare bella mande go relo va bella go relo par ba la que mungu bela bichio mio ba bela bibilio Kamera. Sana mchele kinjua. Iti kacha tena. This is the story of the bleeding tree.